Yahu Akwaaba Balsam of Girat Herbal Hospital aba esa yade pa misrawo yade cancer yade kodie wo cancer krobia diabetes krobia wo bem wo adura mani nyina wudeku onufum wo wo yefunu wo ba bia wo bia koko sasabro ahututuo wonu yakeka ho no obi benya wa na free yade amam ne wan se free yade yade na de wo basama do koye yade wantimi ahwe wo ma no a wonkwa na so tie no yade we dia radiator room ma ye wo nyankopon what the Balsam of Girat Herbal Hospital ni the doctor Akwaaba odofo yade biada obetu agu diabetes, hypertension, pressure, utina yo ya yam no yo ya onsa yo titriti wa no yo feri wo sori enye wo pa wo wani subriu usisi wo nkotodwe adien ene hawo fibroid anase stroke besro bomodia bema waye mre entra okra ma yire enyojo bomodia ne fre Balsam of Girat Hospital Dr. Akwaaba no na wambo akwamia sanyina mu ewiase de wo wa hodia na wonkwa anwodi de etijini number no na frɛ no entra wo tie me 0249487382 ana 0208138048 Dr. Nyako Balsam of Girat Herbal Hospital momo ni adwuma wa ya de na wo ye de dio hey Agwazi Jadiye Ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no ogia ene ne kyerɛ PSA bra me na masam ni o akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive ehuru engine mu emane che private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfu seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form sem frimu fia e free na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua sweetheart, me check your dear what you have me bus here. Na Mr. E no wafa de. Hey, Mr. E dear who here o papa. Ai odo e was who hear me. Who be here wampa. Esan say E-man capsules. Express Healthcare e dia bedwaso. Eno na memma ye memma kentin kan kasa. Obi a what sexual weakness, low sperm count, and now with the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be an how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Musese, E-man capsules, no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunuma Bema, Oba Bojuma Brika, Express Healthcare, and the E-man capsules, and Mema Dromapa, Ediaba, Nanuachino, among the Express Garlic Bitters, Adiabajaso, Obia asthma, diabetes, stroke and high blood pressure and na bia wo nan no anxiety triti kakra no ana waya kese abroso no express garlic bitters ebema oswate E-man capsules emema dia express garlic bitters emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe express healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran akimoda ochiniba Kennedy drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Heba Past Ventures and Harrows Heba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Bitters Mr. Inie emema ye bebo adwuma brika say ya adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo sem fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no say wo total so say wo gba price no say wo twa blocks so say wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre
Unisem Cement. That's Ramati. So we a mason, we a labourer, we a foreman. Nasa upesa we juma ye fe ya kono ne jina painting dia. That is the product. Unisem Cement. Your bottom and a paper mudie. Nasa obi pe cement papa say ya. Ehemfa no be biato. So we pe Unisem Cement biato e wa chim dan ni mpatam ha. Ubekwa some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and the D enhwenimu. Fly 0243 583 190 and a 0540 659 865. So we amazing and now foreman. Now we the nipa beto cement babu 50 bucks so ye chewa de free. Some cheese enterprise and the D aba achim dan Amantra, yani Dukes filling station edi enhwenimu. Mr. Opoku na upie kama iba ho. Asembenia. Okay, last be malaria do na wo kire me no. Kama here be paw. Enso ni do na free me team. Na wo hwede to ano. Me sister bi baje to ane so kotobi so me friend na menya no. Na ne aduro be no. Heba Mr. ni pedin e na di kan na me ref. Dwumo heba Mr. na. Aha, aduro ni ye. Wa aboa me. No kura dwumo heba Mr. Obi e mama na no bia asema wo kan no. Obi e boma ba so. Enso nyam na ye. Dwumo heba Mr. Oye brebre nya bi twa. Sisi ade pa. Asabro ene malaria wo di no. Ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bramo oba na fiti kro NCC so be che menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti wontumi na nti ya wonpa dwumo ha ba mesa to ba ko na wonhwa de dwumo ha ba mesa wudi ho adanse a wonfere mesra mo ambo ma ba so no wonfa ba so bo mo na dwumo ono ye aduro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo kira kwai no man ye 0244 043 110 yenti adanse ankofo di fa aduro no na me na se nyina tatai me didi kura na mentumi ni di me da kura me na me sisi me nuanom bo modern ko to aduro no bia me nom ye kure ni nyame ani se me da me na mentumi na nyina se metumi da correct na nsuo bi firi me member na emu so keka me enu nti na me kodan mu a kete so agro no mentumi ni na efi se me ti aduro nka na mto bi nom ye no ene nsuo ebo ni na afi ho achimoda albia moafo Kennedy Drugstore Dexen Chim ene be bia to aduro bia Atrema kasa dodo emfashema unya me say eno yale yo medi na chie me nya yale sabia papa bi obetumi ahwe ni mogam atu ni yale na sema Ponte Divine Victory Hospital Fanka amoso defo na se me yade ya me moa me hu ya na me tetifia wa hu eye Divine Victory Hospital for na wonom ehwe mi o kokko wonom a abefo kwan yo befa so adanda wo ma yade na hyirom atu afru ni padua mu no enwanwa OPD scanning machines a wodro theater na feso yo pemfo na wo kwa yes and ye bedanda one antenna no wafa mu se pro ultramodern sound machines emergency ward wo ho laboratory wo ho pharmacy wo no endru abomu ma save Divine Victory Hospital wonom e doctor wanwanso bi aba surgery ahudro nyina da woye se bibi ato wo yafunu mu na wo hia operation tentam so ni nyina obeye hernia fibroid ni nyina da woye wonom e wo private ward won kwa obeda honom na waje wayarehwe ope ayarehwe e wo fie nso a wonom ebeba mamili kifila bi ntrewe won yo penfo na wo be wuria ye chewade bebre adokitafo ne nurse fo nso ani muti na environment no krampo saw yade ene mama kwaji bisia bi na me fam na meta akiri ha ho na wamoje national health insurance entitumuda eno kire mo machi kwan wai wonom e wo morning star kwantempones wa chemuda ha ya na me nya telephone number bi am from 0205 040 893 0202 171 044 Divine Victory Hospital Jarie Bejane Midanya miasiati adonko da mimpaswe wo say ye muka se last year mi rijame me be kom say na me dan no nyuntia o jam roofing systems company limited wono Fagate, wabo dance so Peter and Pio, send Sobeto, say Riababo, send for Babefa, said they etim the team, a dinosaur pada, the Justice Roofing Systems Limited, one and the one chance Papa Power, my gun and say, make an army change and walk say, open chance Papa, dear long span roofing systems, and Pada to say, standard sim, self lock, IBR sheet, standard sheet, and IDT and MSL in chance be the Justice Roofing System Limited. I swear now bet me Papa 20 years warranty. No dia place one mo say boom umpe we na pede. Upe kaya motuom de bi da afi me se me aware ne person say kai.
The Justice Roofing System. Headquarters no ewon crime. Sara so na ya bebie branch baako ewa akem oda ye ne Heta Primary School ena edi hwe nimu. Nati se ebia wo bo wo dan ni so. Ye free estimation at the mark customers. Ye sign so wonua ye de be ma na de abo wo dan ni so. Nti se wo bo wo dan ni so ye The Justice Roofing System ena ewo se wo frɛ yen. Se wo akem oda ene ne mpatam ha frɛ yen 0244 44 03 62 anase 0264 187012 ana 0302 947796. The Justice Roofing System. Sound so na nadia na opese wodi gusu ade potoka semeka ne metal process wono mo sound so eye ho adwum. Freddy Justice Roofing Systems Limited sesia. The Justice Roofing Systems Limited, home of quality roofing systems. Classic ointment aye bio chromo half wapa na dodo no a ehuna ma toso fefefe sei. Classic ointment se de sie nam no se ka se ye ka ho asoma ka de ba chi ni nwie ye kan fa manfo no won mo ya so mre ko pa bie de se ekro na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ. Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ. Ointment ne powerful pa. Hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera, papaya, petroleum jelly, cassia alata. Honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no. Eno ane se anopa ne nwumre bia wadware wie no. Wode classic ointment no bi ebesere mu. Na be hu se yes, ointment papa bi obabi. Me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies, chemical ne herbal shops. Ane titru wo hene na herbal koforidua. Frisia ba ko ensan Kumasi Edu, Urepash Heba, Okaishi Akra, Netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA aji ejedi nkratu yato. B Plaza Hotel. Or dining in Patamudi, Obiase, a B Plaza Hotel. Hotel near Udawa, you feel like home. Oko Airebi, Cocoda B Plasta, Offense B Plasta, Chia, Egafo, Enquatin, and Trona, Oboase, B Plaza. Uko Yendikura, a B Plaza. Your service is good. Your Gini Power War. Udawa to say yes, Hoteli, or Dandie, Obiase, a B Plaza, I want Quantanum, Yane Pentecost, a Sodano, and your opposite. Me Acrobato, Hotel Way. Minumwane bewu se me kobi kromo e kwa de meda B Plaza. You can never resist. Your telephone number ni 0243 118500 0243 118500. B Plaza Hotel. Buku and sakwa no abeda ho and your sleeping tablet. B Plaza. Sorry, B Plaza. Come there, enjoy yourself. You can't resist. Acrobato, I will enjoy the place. Thank you very much. Best man capsules and yasel pajamunu ejina so pampi enyenhini no enutai no ehabama no yasai de biaka ho amemua ye de ne papa onum ani kirebein na bema na ekro no best man capsules eduru ageme no hwe me ka kire nka nkire obia me secret ni say best man capsules ena manunum asese yensi me fomu bema bia ma ne nsanka bi se usisi na ya oya so wo premature ejaculation low sperm count obi a wo bra ansa na wadwonso prostate cancer say syphilis gonorrhea testicular cancer and penile cancer no the new best man capsules ura baby eto no bia na ye bema bisasa ope the new best man capsules Akimoda Ochiniba Kennedy Drugstore Chumesi Drugstore LB Amwafu always Kede Aripel Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Page Ventures and Harrow's Herba. It's Child Herba Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa best man capsules ayasa shemu kinafu fure kradiaba say the confidence crowd peja na manwe obia to bi nkomani kunu ewo fie be ma na niji a wato nwum no na oba no so fili o pedodo a fre 02082888099 ememe monyeme so ye ni o na na ebo kengenka Minya hotel adwuma kamayo ana airport adwuma so minua wani suade hunu ene opepa wo ni nyina baabi ba ko pe na wo kwa saa nwoma a obobo so nyina ebetumi abam adiama wo Global School of Aviation Management o wo pepa se wo ye adwuma wo wiemhyem ana
ana travel agents opese wo yen hwenhweni te se akosu aguaboaje e ba no sponsor so a te se Kofi Starlet na wani ji ho so be adwuma wo ship mu ana habo hotel manager ana managers bar attendants wo pepa se wo be tour operator tour guide e wo tourist attraction museum te se Kakum National Park Elimina Castle Kwame Nkrumah Museum Menchia Palace Museum ene de keka ho nyina Global School of Aviation Management ade bosumi sia pe e chiro ebe ma e papa wo ni nyina abam ade ama eni gi se wo mu ni se wo wie school ya adwuma eda ho ede ma wo emfa wo ni school a wako se ya SHS Vocational and Technical School O and A level bra aboding krata efi ICM UK ene ade ma wo hwehwe ye kira kwan e Kumase Kentin Krono ye ni KNUST ena ebe ho wo betumi afrem penifo e 0553 341679 ana 0204150685. You know I'm not just trying to get lit. Jawab, take it easy. Why Epa. 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 Stamana, some quasi, my taste, mana, her guest, some quasi, my taste, mana, her guest, some quasi. Hey, Joalini. About the Yaba. Listen, no better. Listen, no one soul. I know, yes, some wild. Stamana, her, some quasi, my taste, mana, her guest, some quasi, mana, and I play two, my rumba, some taste, mana, her guest, some cocoa. In your and so be and so be and so be and so be mana heard some taste mana heard yes some about the hot pants about the hot dogs about the hot pants about the hot dogs yeah pay to show hot dogs yeah modern show hot pants yeah pay to show hot dogs yeah modern show hey abruwe puyaba abruwe puyaba abruwe puyaba abruwe puyaba abruwe puyaba abruwe puyaba when you get a soul gonna sock at you baby said when you get a feeling gonna rock at you baby said when you get a soul gonna sock at you baby yeah telling you about the tusa I know you nunsu about the herbal I know you boom downs about the tusa I know you nunsu the boom downs higher baby Kunkum Africa. Why you can't go your bobo? Painful. Yes, daddy. Painful. Yes, daddy. Painful. Yes, daddy. Painful. Yeah, of course,
Say my some gramo walking. I say me be na bro for na walk na bro for na walk on. Tama say me na bro for na walk what say I love you. I can't for so say modo wo. I say me na bro for na walk na bro for na walk on. Tama say me na bro for na walk what say I love you. Melon oh 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 melon oh. I get this year before one no together I know I wanna Emro ya bo frano Nena nene just want to feel no snamura brother mara no basane but no but to the bro food and you be now one walk. When you make your head you keep the praise on. It is Akwaaba Drive. And cross fire Akwaaba Drive. And the desert swing I ain't gonna I love you I get MPD. And I love you I get MPD. I say me na bro for na walk. Na bro for na walk. I say me na bro for na walk. I love you. I can't so say more.
Baby, I won't be a mado. You're the first part in that career. You're tossing me a new news. I know, dear. I Bobo. I'm sorry. Mommy, beautiful boy. Tell you that I've been seeing you around. You're so beautiful. I think I love you. Bobo FM. Who's your one? £41 £4 here. What's a cab on them for? What drum? Madu. And if you had yeah, coffee. If you're kind, so a crown is washing. A crown is rather. A crown is wearing. A crown is where I'm again. Cadon says 34:45. Akwaaba sports will come on your way. Right after that, I'm going to commercial break. The Kwaba. Ever be dim Kwaba. Limsa media masumia mede. Kwaba dia mepe. Maza Kwaba dia. That's it, Diane. Brown in here. Now you know mepe. There's a DJ's phone now. I'm a bomber driver. No more tea. I'm a mate. Every Nelson, fish about Russia. Nana home mate. If you're down to Nelson, so about it. Maza, I don't know my natty. It did my home natty. Nelson, now home natty. Nelson, now home natty. Now man at the Maybe just simple one part. Osimin can't draw, sir. Nyankopo ya duma. 3rd September 2022. Ya the Duke Nation Aba. Maza boys in Menuya. Omo boss are you? Mona moya mlante. Remember. Duke Nation Ammonium the grass. Some Duke Nation Ammonium no. So Zarium Zenku. Emlantiano mobile Sayum no. Simple one pa. Amodramo Abba Kroma. Na simple one pa we. Yane other government hospital in addition. Thank you, sir. Open say we need ya. If you da yumle bia. Saturday yumle. Kwesi da yumle. Any adaje ni poso. Hot. I do Timber Modern, sir. 10 September, I'll be here. Yes, 7 p.m. sharp. Until you dropped. About your DJs. Every bride. DJ Storm. MCs. Mr. The Black Foreigner. Kwabla Costi. Anyone now can go. I do Timber Modern, so baby. No, I need your baby. It's like so. Everyone, Batman Sudia, also Jina Nanso. Batman Sudia, also Dimensa. Batman Sudia, also your children. I don't think it's charged about Center for. Ya did the new Bassman capsules about Montenso. A boa will be a Gografo, Menawafo, Emlantia, Mepacho Numbi. 7 previous, Ebia Untimin, so a bemo ginaso pa, and I say, your low spam count. Usisi, say how you're near, why does the MP no? Oh, yeah, and I said, go no suffrage.
And in the Ahenkan, the new best man capsule. Kotobinano, we are driving in what city, Amazis in Adoko. The new best man capsule. Suhum, Hansa Street, Sansona, Ochiniba Drastor, LBR Marfo, Kennedy Drastor, Kovisco, Nanachumasi, always. Baby, I bet could be a bill. Fry 0244 96 6043 and 0208 28 1899. Baby, not to the bet me up wapa. A dear for Akwaaba. At the Akwaaba Sports Center. The Akwaaba bounce back to you. And just say about some copies and no Siaba bonus, Siaba, and I'm sorry. And the rap on the Babasso. And the age between Napoku, Habadapa, and also the channel so damn. The Ziana no you know as I said will be all he needs. Pokuba. I don't think after one prayer and have a clinic for say why are sour more. I don't think Blabeja Arisa. Ya dear be a how be a fabra. Susum near the joy na yasa. The Hian sound near Bedin's house. Yan coupon Benami as well, my water. After one prayer and herbal clinic, I had a supper papa fear no. And until the Reverend Dr. Ba in his house. Ewa home is 0554 480062. About Akim or down Abu Road in this Akim State College Junction, the Piazza and Purdue Enterprise, Nisa the home. Oh, no, be here. Have one prayer and herbal center. Maza, why are you in the home? Obogu, Chama, Boko dear. What I was what I want is no be them. But and now I said, Odress and I fair power. And I was swagging you good. If you say Obi Bibimawa, down and say Obimo Atarebi, I was sharing. Aye, and I will boni din. Aye, also for a Obichere. Honor the man, Jesus is Lord Church. Founder. A former seminal. Mrs. Mary Cancer. More Reverend F in Cancer. Oh, mammy. I don't know, mammy, correct jeans in a seminal. Affair so so free, Mrs. Mammy Mary Cancer. Okay. I don't know, mammy top where a shemia or can was him. Okay. Honor the mammy. But one is where. And for one idea. Free. I can make out the mammy show. Oh, nothing more than one papa, everybody, mammy. Yeah, Minchilano. Oh, and addressing in Yano if Mrs. Mammy Mary Cancer. That's just a fat. So to see how I am. Oh, no, no, just to but I didn't grow 1 year to pound. You couldn't. Now, one more awesome. Was a minute on him awesome. Maybe I don't. I'm more can and you know, I'm much on that sound as well. Oh, are you friendly for Che? So I'm the can and you. How's that a Hurrienti? With him, I bought Hurrienti. Obogu, I bought Hurrienti. I was such a way, I'm more by no more the preparo. And Jama was a friend in the power. Grandpa, me share my new, you know. As I can and you, as I me who a camera, a camera, as I can and you. Grandpa, I say a channel, Nihano. Huh? Or I tell for woman on Facebook. Obogu, so I go Guagazabri about Joku. About what himself about a canopy. What in a joke or your more idea about? Oh, eh? Nana, and I rap with me to be Timothy form. Aye, and they are through. Me pesa, and then me pesa me do cophobia rap or chromoa. Okay. Me do not ball as a question bear rap. Mo. Me the honorable Fifi Atanos, when the baby come in bear rap. Mo. Me the Galignana, me the bear rap. Mo. Me the DJ Ness and the phone in Yano, me the bear rap. Mo. Me the bullet. Me the bear rap. It's a coffee. I just a rap no dear. Rap no. I'm a voting for rap and I'm phenomenal. Franco Sin Cancer be boom. That's right. Franco Sin Cancer. Hey, Franco Sin Cancer. Hey, Franco Sin Cancer. F in Cancer. F in Cancer. F in Cancer. That doesn't have no loop. One say I want you be F in Cancer. I want no. So you DJ and can you loop? And can one loop no. I don't feel loop no. No loop no. F in Cancer. Mr. F in Cancer. F in Cancer. Ha! Obogunye what tie bi no wa yo ho. Obogunye. Kwaku be se rap no wa tie bi wa yo ho. Sports style. Ya ho ho.
abusiafo yɛn kɔmra na me say na rap no obi atia bi ene nyame adoma me say 5:30 wɔkɔ no wo behu rap ne ba be yɛ ofia ha mo fo so obrompan yɛ tifia ni rap na da bia kwa kunkuma so da no boy jaba so yɛn kɔ ne fasida no Enfema tima na yesi yanko ODI Electronics na ODI Electronics asuasen ene wiase yɛmfɛ nsɛm no yɛmfɛmra yɛn ene tonton nneɛma edi siesie dem ope television set ope fridges ope diffusers ope kettles ope blenders ope washing machines a yɛn tonton papa no yɛn oba the whole Ghana yɛn ene agye atom sɛ yɛn nneɛma no ɛyɛ papa isa sɛ yɛn nneɛma no yɛhyɛ da kra free abrochire ɛde ba warranty ɛda so onya tɔ nneɛma na kɔ vie na fort bi ma obetimi de aba me anso yɛtimi asesa ɛde amount yɛmfrɛ 0550 900 600 0550 900 600 na sɛ 020554 0554 17 1393 0554 17 1393 ofran so yɛbɛtumi agye so afei Jubilee Hospital Samin Kancho say state of the art facilities in there Oba Eastern region ha obi agye atom sɛ hospital no ɛhɔ ɛyɛ fɛyie pa na oba Jubilee Hospital dia no tontom no COVID-19 no one sample bi na yesi ho no ehu ehwehwehwamanya sem ketwa ye obabi amada ye obabi amemada ni nia no kɔ ho so a ye private ward shem e bia wo bana wutimi ni nipa dodo na ye betimi ama special person wetimi ada afi wuwurawura ma ye obabi apemfo da apemfo no so saa ye wuwura ma private ward shem afi obabi ankwala ne da afi owie so ye wala ba tu ho obeso betwa obeso betest moja no na hu yale bi wo moja no ma obabi betimi a check adi ama afi ye twa scan wo ho fane se bia yale bi wo na peso ko twascan na hu yalekon anabia wo yo pemfo te se na yese ma foste no na je se oni blasame na yese mu fafuro no ba bia na ma foste ko no Jubilee Hospital ho eno ko twascan no hu se akola no kra no na yese wo ye friend Kwame na yese hu se Kwame na eba no enti wura mo Jubilee Hospital ba bia twascan na ho afeye pa afeye ya wo theater ho wo peso ko surgery no operation bia na eno so kwa yo tramodi machine ho 24/7 doctor for ni nurse for no enso eja ho no light out bia so anyhow afa Roma ya wakanti wo ho aduane bia pedi bia betimanya bia to afa insurance adwuma wo ho afa hepatitis for no afa diabetes for no mlai ya special doctor so ba betima treat dem amamo ya cancer unit wo ho won so wo fie na ya lebitete na won tiase a wo ba betimi no atena se akyerɛkyerɛ so aduane wa wudi ye no na kofa ya lewe blood ti ja se aduane die ya eye clinic wo ho ya special doctors ya married ani manianum wo ba the machines be for wani no so esese am special be ma esese am adura be ma esese ye operation so a ye betimi ayamati Jubilee Hospital there akemodan ye kwa mantra ye mfra doctor ne 0244 575799 0244 575799 ope bia akotwa oti ma ho so atimi ayefedia eno ane chese Remen Babling Salum ye nkone akotwa ati na ye ho so etimi nya fam ntanso na wura mu ami boss kwa kunkum Africas ewa na de bi otwality DJ Nursing ewa na obi otwality Reverend Francois Nkansa obekọ no ayelati wona akoro no ti akonwam ni adi machine ni tire ho ni ese ho she do bianko Roman na so yankwa akemodan yankwa office team house wo ewo tese Roman Junction anasa akema babo bompa junction your friend 0552 716 ofra be joso na so etimi bia so etimi come after straight away yan kwanya first samene na Brempon opokwale na is the sponsor of Brempon no and if you have matena say after Joshua Kwabeda Jedim so na the champion Kofi Ajiri wo no mo bo bachi dem as producers na family latest no media ba mama shas here FM free team na is Manchester City coach papa for Joseph Pep Guardiola na no na yo baba na timi confirm say amu amotete say Brentford Bernardo Silva ba be free Manchester City no was simu dia mo kan Brentford no not for sale pa and Manchester City dia home abrata no to akoso atena e Manchester City boboko no na fo no so atimi abom ama fe EPL UEFA Champions League Carabao Cup no FA Cup no City so atimi alefte sa trophies ni ne koma fi Joseph Pep Guardiola hoba ya de mo sam no ya de aba enso e ho no mo no ka say Madrid 4 players no a wo mutimi kwaje awards no abrata for Vinicius Junior no kwaje young player abrata for Thibaut Courtois e kwaje best goalkeeper afi Karim Mustafa Benzema e kwaje UEFA men's player afi Carlo Ancelotti ekwaji best coach of the year na no amino kase mrantia no so to be presented trophies no at the chair na some colleagues no na is papa for Don Carlo Ancelotti papa your friend Vinicius Junior Karim Mustafa Benzema and mrantia no Thibaut Courtois mo so to me the awards na no anajo amkwaji wo Turkey Istanbul no so to me chira Madrid players na wo so antimi anya kwan so nti anguram e wo Istanbul na
yɛde mu sɛm no yɛde aba nso ɛwɔ hɔ no mu yɛnkɔ Anthony Marshall papa ɛfɛ no Eric Ten Hag ɛtumi akɔnfirm sɛ nyame adom ɔkyena against Southampton aka the Saints no Manchester United game a wɔn Southampton ɛkɔbɔ ɛwɔ St Mary's Sports Stadium no abrante fɛ no Anthony Marshall wakɔ akɔpra eti nyame adom ɔkyena ɔtumi mmɔ game no bi ɛmfɛ ma Manchester United na papa ne sɛ ɛsɛm bi ato dwa ɔse down squad na wɔn de hyɛ Liverpool no nyame adom ɔkyena ɛnsesaeɛ bia ɛnhyɛ da ma abrante anim hɔ no abɛyɛ Anthony Elanga afei Rashford ɛne abrante for Jordan Sancho na for Bruno Fernandes any abrante a ye for Casemiro baba be shem no any abrante for Christian Eriksen enso etimi akonjoke aye free flow na for abrante for no Lozandro Martinez one abrante for Rafael Varane and for Malaysia mo David De Gea mo enso etimi ahwekire ho na for Manchester United versus Southampton nyame admo chena our St Mary's Sports Stadium no ya no so koma e free papa for Eric Ten Hag oba ya dem sam no ya dia ba na me no ka say Juventus on enso etimi akonfirm say abrante for Akadios Milik no abrante na babedo na abrante na babedo no jersey number 14 and a brand fan Akadios Merrick ebeshe no sia kan edema the Turin boys the old ladies of Italian Serie A Juventus bobo kona anu sia come fro ba ne musam no ya dia ba na wura mu e JH medical center wa a brand no so tima passing medicals no edema Juventus say Akadios Merrick ababedu onu so bodjuma edema Juventus team na ya de musam no ya di aba enso awo no mo na yankodi koma kakra enso enfamra na yankodi koma dia yanko abrante for Juros Conde onum se Juros Conde let us free Chelsea ba sa abrante for no Pierre-Emerick Aubameyang ani Chelsea ani FC Barca and so timi reach agreement say Aubameyang man tanko si o channel pa na abrante no ababe Chelsea na Juros Conde and adu BBC wan hwa FC Barcelona eba register Juros Conde tinyame aduma weekend Barcelona versus Real Valladolid no abrante for Juros Conde papa for Javi Hernandez ebetimi ayusu no yes so Aubameyang eba ko mo Chelsea na fi akonya beda ho na fi Barca enso timi register abrante for Juros Conde na dem sam no ya di aba enso ho yanko ni kodi komo enso ekakra yanko Samuel Umtiti ene ya Samuel Umtiti enso timi touch down e wo Italy me no kase oni Lecce boboko no enso timi asensa bibia abrante na tokosi ochina na abrante for Samuel Umtiti abe Lecce 4 player eno se FC Barca Samuel Umtiti enso no so fi Barca wakwa kopie mo enso e wo Lecce ya di mo sam no ya di aba enso ewo ho no mo na yenkwan na yenkodi komo ewo papa ye fan Thomas Tuchel Mr Titi no o se no edano 2 weeks ago woni abrante fa Mr Antonio Conte Tottenham Hotspur coach no enya kasa kakra no so okotrans na won se adiasi no wono papa no wanu hu ye pa into osrepa se bi sibiem eno se komo free papa ye fan Mr Thomas Tuchel woni Mr Antonio Conte emna Chelsea ene Tottenham Hotspur edi share so ewo Stamford Bridge ekofan tokwa edi bla 2 coaches ene papa fan Thomas Tuchel se santo kwa na esia no okoye video na wahu se de esia no entwaye eto de chapa no enso atimi aba ye de mo sam no ye de aba enso ewo ho no mo na brantia ye fa no Mateo Kovacic ena papa ye fa Thomas Tuchel se nyame adoma ese weekend ni Chelsea ni Leicester na ebo o se abrante no every injury by encheye na mo be na be 20 minutes ansa na abrante no enso etima start ageda e confidence ansa na otimi de ato so ese kan e ma Chelsea ya de mo sam no ya de aba enso e ho ya ko Besiktas ene eno mu ya abrante no ose kan e ma Toughest Everton Dilali eno mu ni Chelsea central for ena fe tichafo a supporto Besiktas na abrante no na eso wura ma jersey number 11 ena abrante fe Dilali e be she ese kan e ma Besiktas bokona ya de musam no ya de abana brate fe no na ese David Luiz okano former Chelsea former Arsenal player no Mino kasa Brighton so konya hepatitis ama Brighton affect no eti Flamingo for enso etimi da babonten sa Brighton fe no David Luiz no hepatitis na wakonya no enso Brighton betimi atrefie be na watwumi no ansa na Brighton fe David Luiz asiakan e ma Flamingo wa musu bobo konya de musam no ya de ba mino kasa Lucas Paqueta osiakan ni mo Olympic Lyon mino kasa Lyon ani West Ham so etimi reach agreement a Brighton fe Lucas Paqueta ewuram enso akosiakan e ma West Ham United ya de musam no ya de ba OJC Nice mino kasa ano mutimi ya bratia na yeso ugurama na yesa nyasem ketwa na brate fanu Nicolas Pepe former Arsenal player no eno na OJC Nice ensu timi yini kire na brate jersey number 29 na brate fanu Nicolas Pepe ansu kwasi akan edema Nice boboko na yade mo sam no yade abana Dani Ceballos nyame ade mo chena papa fanu Florentino Perez enche a brate no be standing the contract ansu timi da Madrid yade mo sam no yade aba ansu awon mo afie yemle fie na yemedi afie sam komo na afie yankodia yan chance enfree J6
asa ekoso na me no kasa me ba no na first semi final game no etimi atodwa e the new na say the nation Wembley Accra Sports the me ba no Brekum Chelsea etimi ache Mediama Sporting Club abona kan miensa Mediama etikanu ba ko me kasa Brekum na say Beche United for etimi qualify ekobo na say final na say Beche etimi che Mediama abona kan miensa ama Mediama etikanu ba ko nyame adoma 5 pm ya Brekum Chelsea atosa na for the Wonder Club Accra Great Olympics no so etimi na yantam so yenko chebi Astro Turf no so yenko di komo nyame adoma ne Division 1 League Super Cup no the grand finale no etodwa inso atraman etosa e the for Liberty Professional na fe wamuso etimi e the yantam so a ye de musam no ye de aba yenko the Continental so folk e banyakofa kensie bako womne ankuti e na de share so e wo wura ma Center Queen's Park enya semketoa na game ni prayer no no bia hyenyonko no e ka bako kodwo Bill Junior e ne Pogo Afi e na Isaac Mensah wenu na start here e de ma house folk duru ba bi e no kwasu bontin mu ni abebo game ni bi na so game ni prayer no na house folk ahye bako sanso na tima ya fan ankuti e so etimi ahye bako yenko Sudan ni ekodi komo nyame adom na 5 pm ya Asante Kotoko pre-season part 2 no na some second game eba so omni Ahila e na de share so first leg no Asante Kotoko tra ho Ahila be bone kanime no ama Kotoko etimi ante nyame adom na Asante Kotoko eni Ahila e na de share so na me no ka che the papa fan Sebi Zabu e so etimi parody ni line up na omuhia Ahila no na senator Frederick Asale e na the post no Christopher Nate Nicholas Mensah Yusuf Mubarak Sharif Mohammed Richie Bodo Aluk Zeze Richmond Lamte Isaac Opon Steven Mukwala and Nicholas Mensah woni mlante dubakwa papa fan Sedu Zeze abrate fan Sedu Zabu e so aselete esiakan edema fantabros Kumasi Asante Kotoko yade musam no yade ama enso awono yenko inso atraman me no ka say house of folk ni abrate fan no Michel Abu ene ya nso etime on veli no eti abrate fan Michel Abu enso kobolon edema inso atraman yade musam no yade aba na King Faisal Aboboko no nyame adoma na iso ochina wa mu ni tima ya fa bibia ni Gold Stars e de anyako akansie bako abachechia so two teams ni ano e de prepare ho e de atwen Bet Power Ghana Premier League nyame adoma on the 9th September no e ba so o Ghana ha ya de musam no ya de aba na Black Galaxy enra na team no be touch it down e Ghana enra na mu wura mu Cape Coast and team no enso team ayom training enso awie na nyame adona e na Nigeria fo no ya expect you na former bedu Ghana na fenya ma Sunday no e the new constructed stadium Cape Coast Abonte so Ghana versus Nigeria can qualify when and qualify Akwaaba championship for African National and Chabeba so ya de musam no ya de abanso ho na Bra FC abone kan me no ama future eti kan bako abrate fa no Hafiz Mohammed and the ball 2 goals edema tima ya fan King Faisal Aboboko na ya de musam no ya de of course na metitiwane ya say Ashanti gold anso eti atomo plus nin kra senya me adoma Monday na almost start pre-season ya say Ashanti gold for no ya tibi someone shot that bia no wo so betimi abobo Ghana Premier League ni bi etom se nyame adoma adwada ya Ashanti gold so start pre-season and so later Ashanti gold wo bam ya de musam no ya de aba na me no kase Karura United so Asante Kotoko player Ivans Adumakon alone ana Kotoko Ivans Adumakon Kotoko so de ma Karura United alone ya de musam no ya de aba na 27th August na me ko but to be boss anya semketwa Richard Kwame atosa ada fra Brother Joseph ya de tinya basisi for me ko de Franco Sinkansa mami chana na midudi ba rap nti wote se midudi ya rap ana enka hwe esanse adwuma ne mla gwagu yes bibia kama ya me adom ye go so bibia kama ya ye go so amo corner start be ba course asha se ba me pa cho enya ayi na we no NDC was ayi na bedu an NDC chairman abedu an chairman oboku okay me da se ma me go commercial break ba na me se modo so ati for me go commercial break abasisi a me ba e beto asukopem se no se abebo no se aba na che se yeah sorry baby I will be a good evening to you Ohima mianka mbojuma e wompem na asema emre wompem pa o menua kawa kuma to wo yam amaje herbal clinic esa enyadowa nyina wonomo esa enyadowa bi te se bema wayemre e wompem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete e de amount se sei krampo na mefe dware ba na so me ho keka me de se zongola chichi e na achimi o dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayem
mre wodane wani edi kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom edi ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di nhweni mu fra won ewo telephone number edi di soyi eso 0244 877 840 anasa 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa ekwefo ya damase gane ekwefo ya damase oma beye ya ekwefo Ghana ekwefo yamamu ayiko Agro Ecom Ghana Limited yakane na ye frano Amajaru enchia enie Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited the assemde ekwefo a ye nemo aye adwuma bre nyina na said amunim Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited ana Amajaru no afibia ye tia premium ana bonus ema ekwefo a woton won koko ema Amajaru ana Ecom Ghana Limited afi so sa ene ye beye no na ye kai mo se ebre no aso every July ekoka August bosome no awieye no ekwafo ani mu di juma wo certification ene akwa hodo so no eye Agro Ecom Ghana Limited ene Unicom Commodities Ghana Limited ena ebetua bonus no amamo na se de beye no yahunu ekwafo kan a woton won koko ema Agro Ecom Ghana Limited tete ho Amajaru no yebetua sika no agu society bia account mu na society mpanifo no aboa yen ametua sika no de amakwafo no baabi wo ho a yebetua fa kwafo no momo so baabi so wo ho a yebetua cash ena baabi so ewo ho a yebetua to kwafo no account mu direct na yesre kwafo no ne se mubahu mu kompanifo no atoto bibia kama se be ya sika no ba wonsa ebeka de eye Agro Ecom Ghana Limited ene Unicom Commodities Ghana Limited ena ebetua bonus no amamo na yesre nso bio se wonsa ka usika no a team ana sign na nya dansidie se wonsa ka bonus ana premium na nanom akwafo e kompanifo edamase Amajaru mpanifo se esa mwase tena penti odamase damase a ensada Ghana akwafo Agro Ecom Ghana Limited atete ho ne ye friend Amajaru se omamwaiko aha nikanika wakane ho ofo wasi enanso be badasem goya kumisi me di yemi bisa atuadi bisa ntimanya koine bra nyabotre yenko bisa nyame heba clinic eya yaresa bia soronko a omu afidi a okwa wonsai na de atoso ebe kire yade woni paduan mu na owie wasan kire wanu aduru bisa nyame heba clinic umuni kokwa ama okwa minim kwakwa sade na de manyaw wawi kontomlem no yenko say yes stroke diabetes koko enam yade bia say gonorrhea syphilis HIV enokra de otenete ebe ye ho bisa nyame heba clinic obemu waduru atu asese ta na mo a etwe wo so no owaduru ebe yini napie yade ontumi sa kwata ena chacha asa diake na soabra bisa nyame heba clinic o how to betwa na de dekra ne se oba ono ma card folder ena se obehu dokota ni na ye kwa yenje wo hwe enfidie du be fam ni na so untua bibia genya ne se okuta 50 Ghana ana 1 million 100 cedis ni amount say tam me pacho hwemati kwan e wachim da quarters usi ya bisa kwadampo ya becho ba bisa nyame heba clinic wo ana fre doctor pani e wo 0544 127 709 ana se 0246 824 135 bisa nyame heba clinic bisa nyame na obejo so basin abro ma nanonda say ya Hey, ekwebroni, na brabom te se oba me hu wate. Mr. Jesse, jai. Na asema to me ni me kunu de ye hu bida. Me kuna prapra ne mu sika nyina kodua mo. De atopete ya ne no madi. De edua enso mo ayi. Kakre ka ye nso anke ye de behwe ye hu a. Eno so aka nwuram. Sese ya brabo ne de ye hu ne so kra. Me se asemwe pa de. Hwe emu akuafo am Ghana ha muntie masem yi. So obodo mufu a fa ho Bond Agro Company Limited. Enu de ye kua nyina. Eho ne firi saudo mufu a saubeto apete anase wubedua fedro bia fa ne capito eye powder fafa ho abo bia timi fra no nka na se ukodua ana to pete afo no mu a ade achi ya na ukospray adro bia fa no bombita ebeche pa ansa na wura atimi afifiri e wafo no na se wura no fifi a de ode sina se kura na ye fra ne top man ofa sachet ba ko a na de agu nsuo tank ni mu uspray asem bia asa e wura bia bajeje wo e wo mufu a wado no mu no free bon rice ene bon pro plus ube
twamo no enebe birachi na urantimi mfui sando mbobodi nyina ukwa agro chemical store bia ubenya bi na Bon Agro Company Limited ono ko fa di nyina ba Ghana ha so wasambisa bia fresh 0243 900 562 0243 900 562 When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama who are to grow, and young offense were back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus somewhere who by no, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabri bia, ya rientimu. Sasa dear, a man for the one, Eddie Imbusaba Mesa, don't know what dance ye say, and Yarwa who ran Nipa and Yina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya within D and a home car. No, Yamwa suing you know, a boy who buying every home. And now one pa, one dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep in tea. Ya woman timpose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in Ro, at to 024 8496. Imbusaba Mesa, police in no adrono, and Kratway FDA, Asayasi. Sometimes in our life. Ejawaya de my baby. Ade be ma me ne te. O ka hwe a wontie. E na waya koso. Me susu am tu nyina ayakwa. Hey, na Debra de wife odu no no. O tumi ke kana dwe che osa. Ade wa ndai. Kwaku anyamia o. Eden ho cement amekoto. De bia na dan ne papai. Madwe ho amenti ase. Ene so be ye de aye na kasakasa yi o. Ho. Ene so kasa odika. Say me no kasa yi. Jovino Company Limited. Akokra Jata Cement aba. Na me say, Jata Cement. Ubebo nsem amano ebadwuma papa ma menche wade Jata Cement bag ne so ti cement dodo wom odi twa blocks a etumi twa bebre odi hye concrete a emu ye din ankasa odi total sa eye fe na esum ye je se odi adwuma eye afebo esansa hodin wom nanso me patcho hye ne so Jata Cement nyamiadom empotem ya nina Jovino Company Limited atuntombi ewo achim aboabo bompa ye junction wo ben hectare school ni pe anuti adansifoɔ ankronkra obian tutumri kan kwaje ne de afiko de block so jenama no 059 5544593 and 059 enye no kwampo na wo ho medu so to ho no no enioma ne se bebre niema bi te se dan na wo ho panzo ne nanse nkwada enioma eni ate se wan eye parazo enu na me de sie me do me fan fitira apoto bi de ni nyina afiro na ade ba ade na wo de ahohura apoto bi de isi eye akasha no na me de atu apopo bibre nyina se no bia papa pata susu nyina eso ate se wan no nansen awowo ni nyina mpayila wo hu awowo bia wo fie ha bi me de tawo eye JA Biny Snake Reparant na me de atu o masesa no anu omo wo niema papa ban liquid soap na se wo didi wi amede ma wo horo won sai uhu ana ai enu anso na me de wo horo nchase mu nyina da ene we die me di adanse a kira mansan fa no mo wo JA Biny wo mo nioma no wo benya bi ato wakuma se takra de tamale ho sunya ne nkokɔ wabu ase bonga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo pani do so po mu atua wo benya bi ewo Kasua Winneba Road ho ankasa na factory no esie ba me number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 and 0247 576 643 me dofo na nso omudin ni body sign eye JA Biny and Co Limited ja me dru ho sesi a Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunam atoso fefefe sei Classic ointment se de sie nam no se ka se ye ka ho asoma kade ba chi ni nwie ye kan fa manfo no won mo ya so mre kopa bie de se ekro ne na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ ointment ne powerful pa hwe ingredients ya wode ye Classic ointment no ebi ni aloe vera papaya petroleum jelly cassia alata honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no enu an se anopa ne nwumre bia wadware wie no wo de Classic ointment no bi ebesere mu na abehu se yes ointment papa bi o ba bi me de Classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies chemical ne herbal shops ane titru wo hene na herbal koforidua frisia ba ko ensan
Hans Kumasi Edum Urepash Heba Okaishi Accra Netufo nso afrɛ 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA aji ejwedi nkrato yato. Sesip one pap gusuye award-winning pap of the year idea. Opekusu amanachi sa. Enuti wasana shishe program on waswade prayer. A night with dope nation. And you 10 September, 2022. Time 7:00 p.m. sharp. Yo, what's good, people? What's up, Charlie? Yeah, man, Charlie, you know what it is. Dope Nation is coming to Akim Oda on the 3rd of September. You understand? Simple one pack, nowhere to be, 7 p.m. sharp. Yes, sir. It could be fireworks. Yes, sir. 18 simple one pack opposite Oda Government Hospital. Dope Nation, any artist, a kukuna baby. DJ Sombill, DJ Imam Black, any DJ Storm, MCs, Mestin the Black Foreigner, and Nicola Costi. 18th September, simple one pop opposite Oda Government Hospital. Me and Bezanku. Now what to say? Adama West African for asa Kenya wo hubio. E de trivo, edura, ekuma ate, akate, koko ntontom. Ene mo ahodo a edi koko nya, na se koko abre kuafo. Me nua jai adanse a koko kuafo di for trivo ho nya agro. Kuafo nyina e bose kire se. Trivo kumwa ane sa. E ma koko no ho tono na asan asodoso. Enti amma koko kuafo botom ayede. Na nika sam ne se, yemfa trivo bebre. Kakra bi, wo de atwa 10 miles. Nefa go moto buru no mu na fele nefa bo koko no bosome bia Trevor kum koko muamu no se kum nkosua nyina na eye adwuma basahare so se so bo Trevor woni hawo e wo koko mu kra guys say koko board for ahwehwem age atum se Trevor eye do papa ye de kum koko muamu nyina so obi pe bi ato a onko agrochemical shop bia e ben no nchen na so open dodo atu aton so a onfre Adama West African for e wo 0544 343532 and a 0544 348821 and a 0544 325030. Boom boom boom, the way about to say Justify. Straight Link Soccer and Traveling Agency, Yawa Ghana, Yana Silver Spring Sports Management in Dubai. Yakayan Tuma Boma, Yadi Justify inclusion from Kukra Ebramo, Ewa Ghana. Akim Odana Jumedian Ebaso, and Nuya Akim Odan Zongo Community Astrotep, and Yadi Jumedian Ebramo, Nadia Yepeniem, overall best player, no, yes, sponsor of Aqua PM Dubai. Roberto Sumienu at the Copima Guno, Yamamu Visa, and after insurance, and so and Namakia Janet Prom, Yako PM Dubai. Roberto so a Dionu Paco at the Copima Diasam, Monsieur Mam accommodation, and feeding Dubai. Elite Yakonia at the player Biasa, who bet me at the one Scopium Bima Dubai. Form no a 300 Ghana cities at the individual players. Sanso and Ayadia, Yadi feeding ever title, and so at Yamam. Tanso and I have 400 Ghana cities at the clubs. We are interested some person. Coach Kukudama Ebe Piemu Ababa Scouting at Yaman Straight Link Soccer and Traveling Agency and the Silver Spring Sports Management. A coach Ernest Thompson Cote, coach Bashir Rayford, and coach Erika Japon. Wenny Kudama Ababe Piemu Ababa Scouting. Baso 3rd and 4th September 2022. And upon also K Canadian Ashas here, our Akim Oda Astrotep Zongo community, and one Canadian Airbaso, baby Abaya Farm Sinibino, Sume FM, Akim Swedro, Ofia FM, Ahenkan FM, and Atimansa FM, in our Akim Oda. They play an opposite who can Canadian Miyako PM our 2022 Erusia Soccer Trials Airbaso Dubai, India, and $1,000 excluding flat. Open Mubiana 0202 075643 and 0243 482509 and 0546 395872. An office in our Guna Swedro, Yanni don't quite such never anymore. Yaban Accra Bridge, our Tazaku. Take it easy. Quiet, Joe.
It's gonna be a war in the club. It's gonna be a war in the club. She just wanna commit a crime. She just wanna commit a crime. Auntie Arabe, what am I seeing? Auntie Arabe, what am I seeing? Oh girl, you want me to commit a crime? Your son of one mommy take it right. One mommy temperature not for the high. One mommy whom when you need to get jiga. Mr. So man, papa to pega. Feelings are trigger me punk what praga. Etu makuma, baya de makoda. Me nibu mienu, ampaye beja strap for so baya de ewa club and I mean a small set me trap. And ye me them, Zebra crossing, Brabadi and Attica, Koropa, Mepuma to Papa who fentina, Mepuma daha Auntie Arabe. Kaniani Dundum Namizum na higher tuntum Namisunumunkumi, Yusumi Lukumi Bukumi Tukuna Bumi Jonkua, Wana Waye, Attica, Koropa, Mepuma to Wana Waye, Attica, Koropa, Mepuma Wana Waye. It's gonna be a war in the club. It's gonna be a war in the club. She just wanna commit a crime. She just wanna commit a crime. Okay, a crown is so nigh hot. I had to say, she are pretty. Good music, information, education, everything that you need. Oh, say them out. 27 minutes past 5. 33 minutes ahead of us. I just said,
Koto naje. Unya girl no na so done no done. Koto naje. Unya boy no na so done no done. Koto naje. Unya girl no na so done no done. Koto naje. Koto naje. Koto naje. Koto naje. Koto naje. You got even my program manager. He's scratching my back. And this is how they have been. I tell from Godin Gomo. You need the justice roofing system for Godin Gomo. Because Samuel Musi ya juma na am kwa go bisa o. Kwa be so no mo fa so ya juma. Na mo ya ne sai. Ada no mo ya mani ya fesa. Adu 10,000 kan fide no. Mr. Free Patrick a free for Patrick. Mr. Afrifa Patrick Elfia. You didn't declare Kunkrom Africa, say Chama Madu. Okay, I'll be so headphone. No. Come on. Higher, baby. Akwaaba drive. Oh, yeah. Come on. That's to say. About your uncle Pado Mosway. Yeah. You gugum. I had to say, Nakaba fortune. No. You gugum. In India, fortune. Aye. Say a Juman Boko. Yamia de Mednum Boko. Obi baby says the justice roofing system. Haimwa. Yo, Medasi, Mindy can tear in chia or tea for you now. Okay. Me tia or damaya tea for a tea and FM. You know, I say, Edin Jeffrey, the justice roofing, I catch it at the Brahma name read. Okay. Because the justice roofing, there, Makubia, a chance in good answer. It could be a chance in a good answer. Okay. You do my edino. I sound so. Is here a diamond man for just any burden aspect piano. Okay. I just want to find yes, okay. I just say anything about building there. Moya Hojuma. Okay. Dino, sir, meaning mucha chance in a good dance, not as a mobile dance. So, your body dance. I hear you, baby, as mucha chance in say. It's mobile dance. So, I'm will be a Western day. Not the baby dime more. Some mobile dance, mano. Moya the same. I dance so born a year. A woman room me obi wo ha ya metal roofing ho okay and a wood roofing so woodwork eso ho and obi wo ha oba o se me pese me roofing no okay company nankasa e di nnua nyina gusu ye den e de man sa kwan no so nyina oba e be ni nyina ye den e de aman okay and obi so ha o se me de nade kwa e be gudan no so asa na mu wi a modern chance no so aye den gusu e de amame sa kwan no so nyina ho ye okay I friend metal trouser okay metal trouser no men kan kire mu a ye wo metal trouser on say ye wo warehouse akase wo ho a sa dan bi eti sa no udi nua egusu a enye yi okay because of the span no ni mutintin no say na dan by train no udi nua egusu enye eno de ade se nade a eti apa wa hodin okay ena edigusu eno no ye ena asore dan asore dan so titiriu e de nade na egusu se obi asi asore dan na opese moba be boss man na mo de nade na begusu e de nade na begusu obi o ha asore dan bi o ha ye metal trouser ni wi a so after metal trouser na wa ye wi no obi o se me de enua be pellets okay pellets ne ye den pellets ne ye baby there be to say wa bodan so na do 2x3 egu rafters ni so okay sa na ye wo pellets na de a eno so 1.5 by 2x3 1.5 by 3 a ye digu pellets so no na o de iron sheet no e beto so no wa bo
rivet oyɛ nadoa oyɛ nadeɛ adwumadeɛ okay yɛ mmɔ dadoa na yɛ dɛn wode nkyɛnse no ato so yɛfrɛ biribi rivet ɛte sɛ dɛn ɛte sɛ boat anasɛ dɛn ɛte sɛ ɔhu sɛ yɛmfa no sɛ mo a cars obi wɔ ha na ne nɔma plate atu ɔsɛ mekɔbɔ sɛ yi na yɛde bɔ nɔma plate mu yɛwɔ ne papa wɔ hɔ a yɛde bɔ nkyɛnse ɛno yɛfrɛ no rivet enti yɛwie ne saa obi wɔ hɔ a ɔsɛ me deɛ after trouser no metal trouser no mede nnua bɛhyehyɛ mu but ɛnɛ no yɛtumi advice wɔm sɛ wode nnua bɛfra nnadeɛ no deɛ ɛyɛ ana ɛnim wankasa because ɛnɛ nnua no aba no ɛsɛ daa ɛnyin nnua ne nyin ɛnna sɛ woyɛ the whole thing no metal trouser metal work a wofia wankasa wowura dan no mu a na sɛ wonyɛ ceiling koraa wo sɛ asɔ dan yɛnyɛ ceiling so mu yɛ nice ɛfɛ paa wokɔhwɛ baako bi a ɛyɛ wɔ baabia no yɛ nanse a baabia no yɛ kuro ketewa no ɛhɔ no papa kɔyɛ asɔ dan bi a baabia no yɛ amatɛre sɛ atentam de atintim wɔ a wokɔhwɛ ho biribia ho bia de gya se soro fi ɛne yɛyɛ even bɔka proof wɔ biribia a ɔho bia de gya se ɛne yɛyɛ wodu a bɛhu sɛ yes ɛdan nie na yɛabɔ so na kuro ɔdan in particular ɔdan party mu ankasa no ɔmo ɛte de justice adwuma se no ɛne mo adaworo mo advert ɛde bɛdan mo ne ade no wa na nipa na afro me pese mo bɛyɛ me rofi ma me hu sɛ mo adwuma bi wa na ɛfɛ papa na yɛnka ɛntu yɛ ho dabi yɛnka ntu yɛ ho ɛnkyɛn kanfo no disɛ no aka disɛ no ane dew ne dew na bɛkyerɛ nti ɔmo a yɛyɛ ɔmo adwuma no deɛ ɔmo sɛ ɔdan in particular adwuma dɛm bɛfua a te sɛ tinya bi ani ho installers were around a ɔmo yɛ adwuma gidigidi nyame adom yɛme office anaa yɛme branch na ɛwɔ Accra no yɛfiri hɔ na yɛbɛbie ɔdan deɛ nyame adom ka sɛ yɛbi another branch ɛwɔ Asaman kɛse ɛno so egu so huru gidigidi koraa ɛno mmea koraa na merane hɔ nti obi a mebɔ ha that's right mebɔ ha mea metwa wɔ okay ma yɛmisa sɛ ɛdan bɛnum ɛnam ɔnso obi wɔ ha sɛ yɛneɛ abrɔsan kwan na ɛtumi bɔ so obi so bɛn nkyɛkyerɛ mu no yo adwuma na yɛyɛ no ɛnyɛ sɛ wiase adwuma ɛyɛ ɔsom na bi nyame dwuma na bi ne yɛyɛ no sɛ ne Yesu baeɛ na wansɛm no saa na the justice roofing enti yɛabɔ ɔdan ha yɛnsɛm the justice roofing deɛ ɔnsɛmu yɛnsɛmu papa sɛ wohwɛ a na yɛka nkokɔbuo koraa na wasi ana afei sɛ wopɛ sɛ nkokɔbuo no kyɛ enti wopɛ sɛ the justice yɛde nkyɛnse papa bɛgu so ma wa yɛde papa bɛgu so ama wo yɛdan bia ne hɔ a yɛsɛm memfa sɛ sɛbio wɔ bɛka pa na wasi nɛtedan koraa na ase mepɛ sɛ the justice nɛtedan mempɛ sɛ ɔkyena bi na ɛbɛho ɔn sɛ nɛtedan first yɛ nɛtedan bɛho te sɛ gari a wode nsu agu so no ɛnti wofrɛ yɛ koraa yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛba nti yɛadwuma deɛ papa sɛnea wobisa me no yɛnsɛm ɛne yɛnka sɛ woba yɛ aso ɛyɛ a yɛhwɛ wodi bia ansa na yɛayɛ w'adwuma no matter how a wɔte biara no yɛyɛ w'adwuma de ma wo sɛ yɛka yɛ nɔma ne papa ne adeɛ a ɔdan pɛtɛm adeɛ bebree nim sɛ yɛ nɔma no ɛdɛm bɛfua yɛsɛ mo ne kɔyikɔ papa menka nsi wɔ aso boa bɛɛ last year across so boy geometry kɛsɛ na ɔmasi wɔ no a nana kufa ado bebia no the justice roofing ɛna yɛwufu dan no na ansa na ɛbɛwufu dan no na ɔma ama yɛdeɛ na ɔma kɔ standard board companies bɛyɛ 4 ɛna ɛhyia hɔ ɛna ɛsɛ yɛmfa yɛ na ɔma kɔ standard board menka ntumi ho wodeɛ sɛ wonim akora oluwa bisa no oluwa nim yɛ paa yɛkɔɔyɛ no yɛn na standard board ɛprufu ma yɛ sɛ yɛ nɔma no yɛ papa ɛna ɔmode adwuma no ma yɛ so wahu enti yɛ nɔma no deɛ ɔmo a ɛhu yɛ nɔma wɔ system no mu no ɔmo di ho adanseɛ sɛ
the justice no my papa. Okay, and she said, maybe bomb me dying so now say me here and chance in ya. Muanka bit made in chance and maybe I blame me. You be Susundano. Dan de dikan. Ya kase free estimate, estimate in the woman. Okay. Your provisional estimate. And they were atra. Atra na ya wudi nua gu so na na say ya de na de na gu so awie no. And you atra measurement. Okay. So and the atra measurement no. Edu nua na gu so awie no na ye be susu wo dan no. Na ya kwa kwatranse afidi measurement na ya fa na angles ni na afidi ama system no. Na system na kire ye say dan ya mko susu ni no. Area square meter no e ma ye sei. Okay. Asa ya kani nyina abom. They abro say Mr. Nkrumah wo dan no e ho kani. Okay. So entinya se bia ho ka se mesi dan. Member was ma na ye be gina wo de ani hwe keke. Yes, bia be say, chance be say. Dabi. Obi o ha say mame rough estimate. Rough estimate de ye ma. Okay. Anana sa obi for so am say papa. Me nye sa de no. O pa me susu dan no. Ye susu dan na. Yeah, the Akwaaba system. The Akwaaba system no. Na system na calculate bibia kama. System no calculate bibia de bibia sisi se o man ya. Na de voice abrel. Afi won say okay ni. Ansana ye no abetranse. Ye mo kwa abafa so a betua usika wia. Ya boda so ama fe. Okay. Dan no sir mo boss wa payment net say and I know the financial kukuam. Oh, dan no so bone de 100 ka ye ba roofing dia. 100% payment. Okay. Obi more down so mo wi ansa na abedan oka. Say akosia man sama board down so from sika brem o say e be yen bebri. Yes. But and then no ba ko for send to me katanya me ni. Dabi. Enti ye wo agreement form bi wo ho ni no bi atoto apon so a. O ba so ye ho ankasa. O mani pa ho ha. E be mo ho ha. O ba ya so ye ho a. Ye no be transi. E kwansi na se o ye den. Untumi ntua ni nyina. Kwansi na se o fa so. Odon sabe se nkrata ase. First no na ye no trawas akwa. Okay. O ba ye dey as a verbal agreement. No the man. O say verbal agreement ni pa mfa nye. Ebri fa nya sem. Yeah. But lawyer bi ka tell me say uni obi a verbal agreement and tell say yeduma. Yeduma pa. E pass odo be kokko odo be ko. But before any ye bi o ha na ye. Yeah. Bibi sa. Enti no o ba na say peking kran no o hu so a ye be kire say ekwan we ne fa so. Na ye nya adwuma no mam. Okay. Na o kire mu se mo san so esidan. Ye san so sidan. Mo ye ne say. Eno so ho hyehyɛ te say. Ti say wo ho ne say wo ho say bi wan krankra ye wa sa so ebi mu ahomte. No kra. Obi o house mi wa manone. Me didan no kra ma mi fie nipa kra na. Yeah. Obedi mawu. No kra. Nipa nye. Obedi mawu ntino. Onya company bi a omo ate omo ase te say di justice a. Yinim edan ho adwuma ye a. Yeah. Na wadane amaye. Wo dan amaye na obetra ase. Ayen hyehyɛ na kwan so. De opese ye ne ma wo. Wo de plan be ba. O side plan be ba. Ya Sudan e besi ama no se ye hu se onkrata asem na ye genuine. Okay. Ya pese be ko site ni benya problem. So because ade na ye no ye na kwan so. O se onya oda hampo de ya na asa problem na se da ni ha. Yeah. Asase ho aprepre ni ha. Ba ko nkran na ekura kesi mu na e ya na e ho. But oda se obi o ha onya the side plan was mewie. Asase ho krata asem de papa wo se udi agira e bebri. Enti ye hwe sa na ma no yina na se onkrata asem ba ko mienu bi ye genuine a no trans kan oduma no asem na afi ye de aso abofom na ya start oduma na ma. Okay. Enti ehun bibia no ejai mamo a na mo ye hu adwuma. Me pacho ehun bibia. Okay. Enchansin onse enchansin gumu asoto. Ana meboa. Eguma horo. Mono enchansin bia enchansin bia no mobo. Yo me da se enchansin bia ye kan enchansin a ye wo standing sim ho. Standing sim profile ho. And ye wo save lock. E ho. And ye wo IBR. E ho. E ho. And ye wo pure aluminium but yen die oba ya so e ho a eni yen halogen ki yen mo. Okay.
Adentra. Papa, a son said, and what they say, a name primpring, a dialogic a boss on. What the amount of time I bear 1 year, 2 years, but would you be? That shall say, yeah, I swear, honor. Yanton, dear, Sabia do have a brain. Okay. The pennies are bosumi. Craned my bacunia bena, it dimuna hotia. Nasumujuna ope. Okay. And you buy as well pilots in Catocra, make I just say, you need you. Okay. Aha. And I be an number boss on so. You walk, ni papa. Ewo. Obi Adrian say, chance in point, you know, and a money feed. Many mobile or cotton chance in colored wild DB. Or boy, within 1 year. Have a idea, baby. Fita. I go on with Papa 1 year cried a walk actually. A big cry in this 6 months. Okay. A been this 6 months. And then as a who be your baby, my mirror. And they cry, I'm saying, dying. About cry indeed 5 months, grand dinner. A chance you go so I see. Oh. And yes, if you accept you, won't come out the end of you. There be. But as a pan, I can't say it. I make a chenipa. As a papa, and I make a chenipa. And he so open on my papa dia. We can afford the justice roofing. Okay. And I'm on the way. So when your auntie and can said the Ahenkan boy and who they room for Suti Ahenkan, I bet the justice for Yanka. Yeah. Nebra, I swear, ho. And yes, seminar, you bet me. That be. I can't go to bedrooms. Every crowd now will be here or take care more, baby, or pursue some number near send a bear. Your number no quantity for me no cause open me. The number is 0. That is the general manager. General manager or that branch. I'm a San Saman Cassie. Yeah. My number is 0244 0244 44 03 62. Yeah, 0244 44 03 62. And now opening ankasa or the adman best way or the ano. The graft. Mr. D graft. Kwaku Dangba. On the number 0246 18 70 12 0246 026 rider 026 4 yeah 18 70 12 yeah 0264 yeah 18 yeah 70 yeah 12 yeah all right. And up your office line as well. And it's 0302 94 77 96. And here office line. Okay. Yeah. Na oda krum ha no ahemfa na mo office no se ne ye de yakasai ye de abawie ahemfa na mo office no ewo. Yo me da se bebre ye office no wo oda what do traffic light after traffic light you know another junction right your friend Hector Junction. Okay. Hector Primary School mo baby ama maybe Chibo fruit. I'm Chibo fruit na Matthew Renters or din kunwa after Matthew Renters na or right side Strawberry di kan o Matthew right side na ho ene ye wo. Okay. Ufuru open o Hector School mo pepe. Okay. Obe say ye down ya bronze na ayo wase no yellow house those a BA office now. Okay. I said glasses said them hey. Okay. Now roofing stickers to carry anymore. Okay. Those a soundboard bo anymore. The justice proof is soundboard ebo. Okay. I swear na honey ho. Okay. And I call Asaman Kesi so your friend baby Accra Road. The first stop. Okay. First stop hotel. Ufuru happen we do Aegis filling station. Okay. Aegis filling station one na your office. Aegis one. Okay. New one ya mo bi ni nansenya na your office no. Okay. And so we hear cha kwan was market so na obehunu e. Okay. Yeah. All right. Ma ye na ase na yen fancy wo bi obeche ya na yen ko. Yo, de di kan metia me boss Kwaku di graft. Okay. One ne ho kani. Se nyo mo anka ne de metia. Da bi. Nyame hira on bebri. Amen. E wo enuma pa omode nam so a me so me ye enuma e de ma won. Okay. And na to so bi me ho kani oba ya se wa me se na bro ho an sister free me ye adwade ya me mane yako nyame enka ne ho. Okay. Na onya na koma so ade ma no. Amen. Na bisa chia madwuma yefo a me ne mo dan ha ye di dwuma. Okay. Ene mia nyina na installers aba ofia kra aba odan omobo intense na man. Okay. Eti omu nyina ni
customers all that impatem nyina okay echi obi bia all right yeah that say I am Mr. Afrifa Patrick ono no ye general manager Emma the Justice Roofing System or that branch ena Asamai Kese branch ena otenin kan boboden se obefre won 0244 44 03 62 anase 0264 18 70 12 ana 0302 94 77 96 the Justice Roofing System Nyoma papa nkwa ono onkodin sa also number 1 thank you very much that's bye bye yeto aso akoye ni Salababa Okay, show continues. Get out, says GC Zuka. That can do Zuka money away. 49 minutes past 5 o'clock here. Yane, the Justice Roofing System for the Kokodin Kobo. I'm a catcher, and rappers and everybody. They are here. Oboku. Wait, AJ. We have only 7 minutes to do this. I don't think. Yangwana. Maybe I'm Chamaya Crado. Baku. Yes, sir. I was a time and I swear you. Yeah. It's when you're finding freestyle. You're home. Then you're then now watching next week. Near the actions now. It's no just I don't can mention that in your rap. Okay. And then one. May a capella be. Okay. And the young boy. Asa wa breno. Oh, that be use asa no use. Ojane ne akocha. Oh. Shit. Oh, that be use. Tina. And then one you kono and then akasa me nya rap me chorus. Okay. Enti nya abutra kakra. Okay. Ma mini kan ko eje ho. Probably. Hey, my boy. Hi, man. What's up? Yeah, cool. Yeah, you? I'm doing good, yeah. Yeah, man. Engineer. Yeah, go. Yeah, bana. Ayawa. And no poku say. And the man in your capella, I'm very rapper. About challenge. Also, autonomous. My man in your capella. And I'm ready horse. Not next week, now. Yeah, you won't. Because, we are rap battle. Every Friday we are. Obi to me baby. Yes. A boy say no more rapper say we ya bi okwan mama. We do aboso me. Baby you go programs man just as here. FDA agi atu. Me na mgaje. Oboku yankwa na. Yanko. Okay, say anyone. You want you say anyone. Because the idea we are praying him. The boss more. We are in anyone. We don't have me dating a Monday. You want a baby and you want me by. Shasa ka praise we di achi abanti anya na akwadi na chi ajai minisi kanti na obaji sika no wudi mi ado di achi ni bo pa afidi abati ane say hey say anyone okay ati tini boko sa wo bedu nya bo trepa na sa wo benya wo se wo digi kwa sa na ba pick what's up pum pa nice to see you na sa for mama nya sa dia na hey send you out from na me do who and me fa na wo don e bu mo wo don ya me penti na me ma tu me bu the person me na ntina pedi tu go me di thousand na so ko na me pe adwa so ona mi ya na be wo o se se na me nya na fi mpo de hwe me hu na nimpa na ye yi ka che send you out
When a new track at the Bible. Yes. Like I said, Nyamia Duma Friday no. I'm expecting what's no freestyle keko. Because somebody says AJ more about him. Then he started Showbiz 999 early 2 days, and he wants to disgrace himself today. It seems he is doing better today. But in the background, find the Yes. But as a